voor die 2018 abinta dando seu aporte na programa de certificação conhecido como Aruba Certification Program. Pois programa que a celebrar seu 18 aniversário ano passado. E na 2018, nós avaliamos que a melhor maneira para seguir dando real se na programa aqui, seguir oferecer, mas também seguir evolucionar conforme também o qual o mercado te requer, mas também o qual te tendência no turismo internacional. Na 2018, como tal, nós agora instituímos a Fundação Aruba Excellence Foundation. E desde o momento em que tem uma junta de supervisão que guia o trabalho da fundação aqui, contando com uma equipe de diretor e diferentes facilitadores também. A fundação aqui está guiada por meio de junta que consiste de Ministério de Turismo, de Aruba Tourism Authority, e nós temos aqui o presidente da junta, que é Shady Figueroa. El apoyo de ATA no solamente es parte financiera, pero seguro también es parte de endorsement de certificación para banda de ATA. Manera ya mencionada, AEF está evolucionando y queda adaptada a la necesidad del mercado para así posicionar su mes como un instituto de aprendizaje y desarrollo. Del Caribe, Aruba y Bahamas está único con un programa de certificación. Na Bahamas está marana permiso para trabajar en el sector de hospitality, pero es un de Aruba está un step delante del contenido. Entonces nos también lo desea de mira que na Aruba lo guardará permiso para así nos por asegurar que toda gente que trabaja en el sector hotelero y hospitalidad está certificada. En el primer kwartaal de 2023, 50% de participantes del sector hotelero, 23% del sector de educación y 18% también de compañías de tour y se espera que nos llegue a meta de línea para el año 2023 para 2025 de cantidad de personas que lo certifican en ACP.